Assalomu alaykum. Osh Bishkek trassasi 3 emchaydan 6 sotik jer uchastıgı dayar quyulgan betoni menen qizil kitep menen satuvga chiqdi. Bahası 1 milyon 300 ming so'm. Bardıq so'rovlar bo'yicha tomondagi telefon nomerlarga chalib, so'rab bilib alsangiz bo'ladi. 0557 18 18 07. Quyulgan betondun ayantı 760'ga 15 114 kvadrat metr. Eng sapatlı markalık betondan quyulgan, mına көріп turasыңар. 5 bölmölü uy, çoğun zal, mehmanxana, родительская, детская, кухня, çoğun hol menen. Kuchnyası menen duşuvoyuna atayın septiktir, kolodistar kömülgön. Yandex taksi menen kelgende 3 emçek 304 dep жазылат. Дарегин айтып өтүп кетебиz. Мына көрүп турганыңар Ош Бишкек трассасы, аркамда турган бул гыш заводу. Гыш завод алдындан эле şu tuşundan şul жаққа карап бурулабыз. Повороттан оңго бурулуп, 3-чү бурулуш солго. Шул жаққа буруп эле 600 метр жүргөндөн кийин сол жактагы шул бетон турган жер үй. Алган адамга иншаллах насип этсин, акчасын алгандагы баракасын берсин.